Francis nili video nakila numero dom hanchurulo pini video bangke nilihin pen EPSLC di EPSLC aparti phanili jungjung pen mane ningduk lam thisepak langji take ile tum gaddo ko besme jinilo di top ledar di atum ke non EPSLC pen ge dam bom lo lahai lama thalupte ningduk nidon e di akai rajan tebung semi alang liko ane di EPSLC long presiden puta deng lo apen treasurer puta deng lo alang liki claim di dam semi me sen di apen alang le phan raratum aning chit hepik apen chukadam tang MEC election semi alang li di ladang lum bajong ang kang deke mane munit tike hisab sen eyo ong pe alang le phaning chit hepen jo Istame non ko sonsi alang li phan EPSLC party pen expel del akai si matha et te ning duk me di penang atungge pulo alang li tangka chuan det pusipu CM Dr. Tular Monghang pen 30 crore tangka pondet pusi alang li phan koi pilo di pen kadok kawes mining jelo to 30 crore la paisa pon delo di alang li phan 30 crore pon delo pusi kadok kawes mining jelo apen alang li ang hopen gen ponong li lan puisa ke nili sapo ponong li pusipu pasi ile tum koson lo ra tomat hapo aka chini pa mekane chini ne apen adi detail chini bote ra tomban pachthang ne apen nilihin be se chuning ri bang jaga thar pan same nang li same asap so ning giding bang do nai BJP pen tangka pon det to pipene to lahai di nang li asap o mane matha che nai athe non asanson top leader phansi nang li expel det pote kumalo top leader do po pen alang li son lam konin je thek kumane dolang ma alang li ang hopange EPSLC party dudun delo polang ningje je mati apan 30 crore posa pon det posa me alang leng ho pes ning je non pun je pen apen ake hai CM Dr. Tular Monghang seme mane ning je 30 crore apoisa rayante mon pidelo puring je pen non ta di pune voice record pang arju dong lo ni le seme lason pune 1 minute 2 minute bado lason ku pipi lama jingwai ne seme full details alang 30 crore paisa pon da pote full details di was record puma da paklang dang ora tum chini pu lapen ake hai CM besme paning jena ni a hoklo ran timung pan 30 crore paisa ni pilong veglo pu CM besme ang hopen je nei la pote kadok besme bisas pu nani kunane was record asap su en chompo paisa kahang la pula ben Wito kela to ta thege pene kisu hu paisa kahang la pula ben do ko thai mina Sebenarnya nama 30 crore pusa pondet, tular mahal pondet pusi, lang le phana koi pipen, EPSLC party pen expel dat, lagai sining du milo, party ang bong la sondi kacidian ege, alang li semi rente mong semi ningjelo ang hopen semi, ake hai sarjai ka tharlong semi dia johang batai thoma dalo, tan alang ta accept se, nasi ku people lo ansat ke, jong si party mi senangji, aso party hai nangji pote kacidia kenang so de apan alang li EPSLC president jai ka thamar lar nai alang li ang hoben ning je long de kadok kawes me chini lo smi alang li ning je pesme lar vek nai polang li ning je smi alang li ning ka matha di mane non ang tong ti kathar phanson pen bikram hanse phanson president pu paklem son de mi senji pu salang li ning je lar vek nai jong si la jai ka thar se president bom lang pote ni EPSLC party dudon dilo palang ning je mati asil hai ma thapa me ka ni non mai ko PPL lam ne papon ta papon phrulo puisa pon det lapen ason son ba bon pan le phan EPSLC pendi at puthan pet alang li mange thang ar puta bela age sining duklo de chudhut siko ane rap tum ka che to ning che the di non mangla son ko pipen la papon pen namage alang le phan personal pu pesme pasun tuklo EPSLC
party pen than pet lo selagi sining duk lo lapan alang li non kaning je ang ho pang kaning je al tum smart jo tha di alang le kaning je la ke RD do lamang se la siang tum pang so video langon non tum akai ar jan timung pen upi lam sining je la non tum arjulong po 18 Julai nilipan expel lo party pen bangke ka expel lo la hello ho 18 Julai ni nilipan expel lo la pen la na expel de pen api nilitum ni ho bake nilitum na pu media nang litum kado weng no tapang dak delan kata be ke dam tang di furong so pielong hala protest along si mane dharna ke dolong se JI sar tum la pen te bikrom ham se tum pang dak lo so pen api si nilita nili methang a hemlong media bitung man che hang si nilita me lam klar chipilo dak rock ne allegation ke nili khan ke wandu kadu go ke number 1 ke chuneng 2024 aning kana hut public rally ke do hut mane sarada filalong pinile ditu ni ke episode se tum rally ke bar la bang so filalong pen munit khang ek to nili phamse kata me nili hala so hut ke nili me khang si a filalong da ke le paprang la pente hala so hut nili si ke pangcheng lo khang lo ado we phana ke announcement ni do pen hini beno bang ke la hello LA meeting nu ne to 2019 pen 2025 anda nilisi di fuel e long secretary la apen nili claim mo mang bom lo pen ini ani sini ni cheta onde la ke nili assistant do nili tum vice president do ado we tum phani li che toy dun lo ado we lo nili halda ar puda we dalo nili suntu pen athi ke be lasi sun nili resign chipida ta na phi bang ke nili assistant masini li che toy dun bom lo ado we lo aposom lapen ke thoma bangel halo president larnai kolam president larnai pu bangel nili inun bhani tumalong ninjelong da banga hok party tumalong penjai sarafan ni la solam theche than ko piposi president chi change nahi ma pu nili ki pu ia thegela hello BJP along APSLC tum ke mars dun lok arni fang pu lepu deta hinuni las bang soning kanang bong mane amasi hichi borbalong ana niliphan ajak nanang ar juti je cholo rajanon ge APSLC tum BJP dun etke lahai nang kar ju lahai lam the do no amasi nilita me nili methang opinion alam the nining matha lam the ke che thanlongi bon ba matha pon mek mijibon pusi mane party pe mesanang ba phansi nilita matha pen president bang ke litum che chance ke me ko bang ke nili ning jelo ke dam tang ilitum thek dam long congress atum ningkan cap jitu ni ke repun bora congress a president deng bom uno hut ke remlok congress atum da bonta bang central tum non mathalo gorob gogoi aphan bang president pek lok penge congress am da amik prang pakason son thak thak si APSLC tum ke dam tang hake cheng pen congress halo mane siksidul ke papu cheng lo pu ji ai ka thar kaning je ke non ke plang thu bangke gorob gogoi pu pen ke president deng elo pu pen ke alang hatum bangke ha guwahati rong sopi dam si photo ko chu thai dam ka do ka yang ton dulu pen bikrom hanse pen ajak youth atum bangke laga ha Rahul Gandhi pananda ohu karba dam dulu ante lake ilitum rat aphan ke than bele halapu akam iklem bele putu lage chok sideji amasi to ঠিক আছে বাং কংগ্রেস le ameke pa prang pa kason tak taksi ilitum da APSLC tum da 7 years lo posi president chichens te mesenji banga thoma phani tum invite me busini lipulo number 1 angtong number hini bikram hanse number ke thom rajesh ti sophane upgrade ta cho tala bange thomang bong pen rat ameke prang pagi ke angtong phanjong si president pek lo pulo te tum mesenji lo pelasu rat ameke prang pak lo ko sinang li MLA thurnang polo penang li haide nang pu haide lo putinang li power lo olam si lili asolam si ninjelo asila hai allegation lo pen CM han ka chetong da 30 crore ho bukuna pe CM nang tipo 30 crore de solam alam na hok masa 30 crore nang lipan nang di long ma so 30 crore ni lijong si gewan long ni phan approve nang pek lang ho hala voice record ki kuri vek atum da di full recording pino ekdom tuliram rong hang pe ching ki la anwe kali mati mane CM chetong lo pulo te mane chief minister pen chetong lo te la se party ki dun lo alam gali ge
lasi poisa ke enu polam kali mati di kali ma nang li halada kopi lo ala kali akro un kam si siam klem un kam si li kiningse polote lake lampar si kiningse teng lo mati di hala bang si matha dam ni non bang ke aja to mang ni liar punang ki cikang tu aja to mang ke next ke lalu majong long bela hide pukun non mat hapai sararak na we hala ibi beda ok long sa beng cing ti baru kom he APSLC long do la pente la ke non aki mi ge bang atu de non aki mi bang atu la pen la ke BJP la pen RSS a agent do elo da APSLC long ta inut bahini itu la so posi non parti didak sai lo lagi ahok peda lama lo la hele pininte nang litum dak bangkana fai si cetong tu dan itu prai bang paru ini bak do ado ka hapu jage kitun gedang ado bedi PS tot mati di sia PS long si bang paru ini polote la ke hai lo so PS long da so PS APSLC si tutel ke dam tale APSLC si ke hai ni satame nono bang ke APSLC phan aning ka che the ka we ason si non che plang ne lo da pen ani bang si APSLC to BJP ke join mati di asin non nilile parti ki mi ke sengi puta kali APSLC tu amat si parti akimi ke paseng toy phanang ke toy lo so mane komen tu ma ke seng ra la phan ke toy long po ma po ya amen an hala tu si pangdak tu nili ke officially ke pangdak ni la chi pakeng unji lang mene meji mene pu sing hong bom lang tata hala tu ma ke ASDF ta ho ko pipile na dopik le no lo pu son je plang de la hello la tame nili tum non constituency do anmen chingki chingwai bom la yong se ka che don lo polo de tum hedung amai pilong sila bangsa decision ke ento kirangji nang litum la kirangji non MLA election nang litum mahin dan cepati dun dojima kirangji MLA hoda bangke jongsi nilitum chingki chingwai sar penjong se party yong se kimi peklang lo polo de la ke upaya velo la ke che song nang kokpo che fight nang kokpo la pen nilitum jongsi ko penelo polo te ongdung BJP ki dun tanga tum tanang che kontek lo pen abana BJP akimia BJP putanang klang lo nonang ke join unji phansi hiri bom lo ata ni tu a party amen ke paklang kle pilang jo si paklang lo pute khang si une ke wai phan ke la hello la pen election ke hai ke la ke strategy selam pe me nahi la pen policy making pe me nahi la an si tu election hai nili phan pul he tha ke thek rawi pu e mitri kan da pas pi pu ni ke thek pu ni chi krong krele o ni thek pi pu ni chi pu pele ke thek ta tu man doktor tu man dai tu MP paman lo double LLB tu man dai tu MP paman lo lason thak si kaprek di non tuliram rohang pai ke thek ki lu ka do we di nili ke ro nang na he ta bang ke thek po ta mi ba san pom toi lu ge ho edi non ni tung IAS along si dudun to lo IAS wai pha ke jo ka chi dian na we ko ane a lu pi eta di puki ke karbihian longri pangtang nangi ka do we di ndak sisi pencuning ri et anda chi diaun esera party la pemte nili jungjung anda elam the pen ning ge dam lang la ta chi diaun la pe la ke sisi peno la pe nako nili jungjung menanda cuning riset anda chi diaun party jong sini nili tangka ende pen iligi sonang pinu nili pan approve nang pinu la sorni ben sini nili rat angnu keng pupatong ri pen nili dia chu hanggi hala hele bona approve nang pithe khede tangkawan tanu yula helu yu approve nang paklang tangka la so ben siki enu yu nang paklang nila le asi la helo la bangke mo penili pulo kadi lumba jong ke next ke hide po aposi non APSLC long inut bahani BJP RSS agent do 100% la helo ni itu ado